Dinamika Grand Recital ya ing Rhythm and Dance Center o RDC kasabi na po ning selebrasyon ng kanilang anibersaryo ngening banwa. 2015 ninyang mitalakad ya ing RDC at manibat kanita mamyan na lang suporta at pasignangan ing dance education kareng estudyanti ating passion at dedication king pamanerak. Inaus deng 9.9 in Grand Recital, amerapat king Holy Angel University Theater, Angeles City, Pampanga, inya pong Sabado, March 23. Alilabas sa basareng mag-perform a dancers, nunemenikwa na lang dakala awards reni king Mabilo Gayato, a resulta da rin karelang alang kapagalan o pamaninsayo. King part 1 aning recital, dala ring audience kay Enchanting World of Classical Ballet, ating excerpts ning Ballet Pakita. King kaduwang parte naman, ang timbong mibalik laking unforgettable performance na ring Theater at Soler. Taylor Swift naman, ing meging tema na ning katlong parte ning recital, nung ka rin mekiterakan la naman, reng Swifties. Pepakida naman ing flexibility, the king pamanerak, king tauling part, uling tenerak laking aliwang genre, kalupanan ng jazz, contemporary, ampong hip-hop compositions.